tugiye kuvugana mu cyongereza morning. Good evening. Nta kindi cyongereza uzi? Mbwira ikindi cyongereza. Ni mwaramutse. 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 Taramutse. Muraho. Yego. Amakuru. Good evening. Hi. Produire monsieur intervention ce n'est pas intervention. Ruku. Mbwira icyongereza. Good morning. How are you? How are you? Yego. I'm fine. What are you doing? Nabijumba twariye. Easy bijumba. Igiswahili babyita nguki? Katika China. Katika China. Si byose? Genda. Mu Kiganda ibishyimbo babyita ibijanjalo papa. Ibi umugogwe kazi. Umugogwe. Ngewe ariko ngende bitewe n'ahantu navutse. Ndabasuhuje. Amazina banyita bijyanjyato. Rukundo. University. Mukarusine haro yatumye. Mukarusine. Nawe uzi impamvu. Ntabwo nzi impamvu. Ngewe ndongeye ndavuze ngo icyongereza ushaka kukiga yanyarukira kuri convention center. Start. Ruko bimeze bite? Ngewe banyita Nuza. Uwo nkaba nuruka mu karere ka Nyamagabe umurenge wa Kicukiro. Umujyi akagari ka Nuza. Ka Nyanza. Niko warezwe none se aryo warize? Bo ngewe ndashaka gutangiza imidugudu. Rurugo nokaraho turyo utakoze wa mwana we. Ubu se mu karere ka Nuza mu murenge wa Nuza ubwo wamenya ari he? Rurugo ndashaka gushyiramo umurenge ngashyiramo n'akarere kugira ngo umugore n'umugabo bajye kereka nimba urakoresha za nyabingizi wanyu. Ese mufite nyabingi kuryo uri bwaze kubishyira mu kantu kamwe? Ndarukoresha urufunguzo. Urufungura ka gacuma karimo diamond. Urufunguzo nibwo ruri gukora kazi. Uranashoboye. Bo. Nkaba nagiye mu murenge wa Ndera. Aho. Mu karere ka Nuza tukaba twerekejeyo. Akahe? Ka Nyamirambo. Agaki? Akarere. Aka? Umudugudu. Uvuze? Aho. Sawa ubugiye. Turaza wibagiwe agakoma. Dore mwese muri bamwe. Ese iki cyo ni icyanya hewa. Iki Nyabihu hari hepfo muri Rukira. Mu bijumba. Icyo. Ni icyo mu bijumba.